Hello guys and welcome back to Nihoyen. Tabang video hoy. Ai kisem ko pon chule. Iti bowling ham ti jong ke be pon na. E jong la tu ni kho ai ball loading ka ti jong la ball te te dinga. Ang tha ta je achu e ka hin ball go hi in. Chunga thil so I chunga nglung de lo ta hung so ting la thu ha ji nan. Chabang ma chan chunga nglung la thu thi ma ha in. Jan ha chen ball ka ti ta en na hen la. Tôi misplace ball khá ai đi ham thì achu ki khol lên lại anh lo muốn khá này ki coi độ khá bị đâm để ki khol lên lại ki khol là ki mù lỗ hi phạ na chân chỉ vang he ni lai dung bel lại pon tin mun choma ko na mi khat ren ang la do tan đi thì ai ki gela chi video kan sim he ala khat na ko gel le ke mit mo ji jong he en koi ma chang ka ngo thei po en ke mit mo ji ki tup lo ji jong se he na en Jing Saturday hitan 13 September hin the young area youth fasting for prayer fellowship the shift to ogon no ya thumun ka chana hin cha dingam ka ki go jing lai chule anil hal khon somphung baptist church muna ho pathin se pathin to kiman cha ki ding hiya chule Sunday ni jong hi ding a hi ichite ni adinga sermon ki go jing la hi achu laptop hi ke hin koi tu chet lo wa ti chu lock room lock ngà quay là ván là bookshelf cái quay hiện rồi lại cái quay hồi cái cặp để hiện chỉ là cái bookshelf hiện Bible to diary to English Bible cái quay hiện it's a laptop cái quay hiện ni tên khát cả là ni cái cả giờ ni ho date 11 na date 11 September hi date pung cả khát to pun ni tên khát cả to ni tên ni cái cả hi chapang ho puya chapang khat puya ka chi la kong thon masang ji kana 30 minutes ta bangka ka vai tham le ichi ka so nom lo hen lung don ta hen I cho ha kila do ke po en charge on ki choi po en chong ki choi pon chong ki choi pon chong kila do po en ichi cho hi lung don ta hen na Ujung ka coin ho imutawin chilaya cho laptop se kila do accessories ki but to external keyboard na ding USB a hi en cho la charger a hi en mouse hi en khacha ki au akila do pon na aina laptop se na ki hello hi ji chun lungdonum ta khara hi en man cha dinga ki choi kila hen lang le I cho gya accessories ho gya kila dinga hi en ain la chiwang hi sum dei la ngai khat ki bol nom ja kila do hin de ti hi ka ginmo thim ta ya chu loi le gol te ho ula naw sa le nga hoi lai mun jong le he ta banga chu laptop mini Lenovo hi in azo le adim jong hin ta do in ka ting na I prefer a wallpaper chun family lim ka coin kanu kapa ke to kanau te ho thum ka bon chawa cheng lim ka kila naw ka coin lung set ta namu wa hele wallpaper limnon chung ki koi do onan tin chiong chu namu wa le cho contact number chunga he information nin video long setan ko hong tawin mit mo ji yong chu ahin ta chu sermon ki go jinglai ya chu koi tu lo si ti ka koi na mang kha hin na chai sermon hi jan tha ayong idung thi mo talo na ki bon na wanga chu sermon ki go jom thei talo ahem boy na kyom lai ta hin taw na jong hin gyal do wen lang chin kho hita en pathin thwa ka din na ding ta asami mi nan ki son lel ma jengin chi laptop background lo hi ne het nom mai thi hen thang nga ki sela ta salam dolen in chen jong ki po en ima chani jong ki po hin la bible kan sip matinga phaya ko ma kum ni hi fun se assignment ho kana bol jil ha dan chu kai ne time cha kanu te ni kom heno laptop khat be ki cho ngai te ka ti ala sum hin hot a chang chu second hand kan ki cho na lai hen second hand on chu hoi point 4GB RAM 1000GB storage 1TB ho fa hen HDD na
SSD lo ba HDD jo ahin chu hoi ta jong hi lo ai ba kum ni chu phone ki manga kum thum sung hard work chu chila ju laptop ma chu ma hin na thesis jong omen chula buk tam pi jong ku kite society thu do la buk tam bi jong ko yin Christian Christian ethics and IPP related subject ang tam pi ko so ka eat kenen ima agelo dham ga tila pathinen ka chunga thung dinga lo my faith hinde FATE pa ko hinde ka ti jong la ahin bola ke chung pen ta thungam ti jong kan ki koi son nom ji en na ai lo jonga hila alang kana ga gyal ke chu ta asan patep na ham ai lo le ham se nam tin ka gyal kin en hila khatlanin jo ahin til ho ji ta asan patep na hi ti jong ji en alang khana ga gyal ke mit mo jong ki jin ki koi tup lang ti bong su so lo ding ahin la amang jula mang hi ta in to cha wang phat pi a wang phat pi ti dam ang zu le kha la ke he to te ti as information aga na the chana kan spread hi in wal khil su khil mi ki ngai dam ten chi information chu na loi na go na tho son in lang long sit ta che laptop chu update na mobile update he nen bol pi wa phone number ki pe asu comment a jong description ang kan pi ding hi in long sit ta chang chen nen ki tho video ka tawin 25,000 ka su to ka cho hin 25,000 cho meeting in ma hi song le inu le pan ni ho tha lo a tia cho ka sata in sa ahin lo hona en supply hona in ye chen ka id de chane ai ma tan sum ki lo a in e go ta in ki lam ki de chane na ji chen ka in lang set ten oi lai mo na om no so pi le na to nen ki tho pi ven lang che mo do na the ding hi ala pak lam pi nei hol pi an ti cha apil ka hin bol na hi in details ho lim ho sa kain ta in cho cha na ve ten en ki tho pe de pi de ngai cha so hi video kan sem ho hi in bol khil se khil he be no om jong la ki za to ki tin ke ma video hi laptop man chun changa ka ngol lim na chan chuin tin imong te di ki nemin achung chi ki pa tu ka se ki pai